Penkut no ke Real Madrid, ia ke Manchester City. Dang ma syuk-syuk ke PSG ha ke Champions League. Da ke balak ban job keput ia ke Chelsea. Bat hadu san gol, kombak ke Sporting. Persya ia ke Bodo Glimt. Kad baka Arsenal ro ke liok bandrung, sya ke quarter final. Tehoi prolog ha ki jingil ke round 16, ha ke second league jong ke Champions League. Ke PSG Persya ia ke Chelsea. Ke PSG ke lala ban khuri ke nam job, hadu lai lenut gol. Ke beliok ban tep dak kuaras kelia, ubar kola, bat umayulu. Ha ke aggregate point ro ke PSG ke letam keput ia ke Chelsea. Lengba pra laar. Kaba pelong ia ke PSG bandrung no sya ke quarter final ha ke Champions League. Kad baka Arsenal ro ke lala bandrung sya ke quarter final. Hadin baka lak ban pelim Arlenot Kool ia ke Leverkusen. Ki beliok ban tep dau Eze bat Declan Rice. Kabal pelong ika ban job lai leway ha ke aggregate point. Kad bah bangi pai pat naka jingil kai hapding ke Real Madrid Persya Manchester City. Kanai ke jingil kai kalong ke jingil kai ke bai tenat. Handrai hadin baka Manchester City ka hapan yilek kai dash pelungut cilang. Ke jingil kai kala kam telot ia ke Man City. Nakadaw ba Bernardo Silva iyo ia ke red card ha ke menit ke ba arpeu. Nakadaw ka handball ke jengu. Bat ke Real Madrid ke liok ban tep lang ba ke penalti. Vinicius Junior ha ke menit ke ba arpuar. Bat ha ke last minute. Layo biang ban tep da Vinicius Junior. Kaba pelong ika ban job ar laway cool. Bat ha ke aggregate point ke lala ban tam. San laway. Kumta ke Real Madrid ke lala ban qualify sya ke quarter final. Ha ke ba ke lak ban ikendu. Ia ke Bayern Munich. Bat tau histori sendan ke Sporting. Da ke balak ban kombak hadu Arlenot Kool. Persya ke Bodo Glimt. Kabala tam lepai ke hadu lai gol. Ha ke first league. Andre ke second league. Ke Sporting ke lai lekai bha. Da ke balak ban tep Arlenot Kool. Bat ha ke aggregate san lalai. Menta ke Sporting ro ke liok ban qualify. Sya ke quarter final jong ke Champions League.